Bizning Oqtanish rayonunda barысы invalidlar uyushmasında 2277 invalid uşutta tura. Şularning 84'te bağlar. Hem şu 84 invalid bağlarının 6'sı koлясочниклар. Bizning rayondagi invalidlar uyushmasında ish planlı rəvişdə sistemalı olib barla. Hem boshda endi bizning rayonda 28 avul soveti var. Şu 28 avul sovetində birinci invalidlar uyushması tüzülgen. Bu avulunda qortlar yurti var. Mene bu qortlar bilen de onda köpçülük ol qortlarning invalidlar indi. Qortlar yurtunda da biz iş bulabız. Olar bilen oralaşabız, uçraşabız, fikirleşebez, engemeler kurabız, tügerek üstelerin yanında uçraşular ötkerebez. Olar bizni indi zoragıp kütüp turalar. Hem indi biz olarga da konsert nomerlarımızı ko'rsatamiz. Olar indi şınnapta bizning mümkünlikleri şeklengen konsert bilen barganlar orasında olarning avuldaşları da var. Olar indi bizning konsert nomerlarımızı yılı qarıylar indi. Mene şuşunday uçraşu bu atnada jumga günü qortlar yurtuna baru planlaştırıldı. Mümkünlikleri şeklengen bağlardan tış barlıq bağlarda deb aytsam da ola. Koлясникlarda yürüyüşü bağlardan tış bağlarning ko'pchiligi rayon ko'lamida uyushtirilgan sport shkolalardagi, ijod o'zagindagi hem san'at tügereklerine yürüyler, hem şu tügereklerde yürüp aktiflaşıp hem uzlikten de şugullanıp rayon hem respublika ko'lamida uyushtirilgan meropриятияларда aktif qatnaşalar, loyiqli oldingi o'rinlar alalar, bo'laklanlar. G'umuman bizde mümkünlikleri şeklengenler aktif turmush rəvişi olib borlar. Hem bizning oila hem bolalara sotsial yordam ko'rsatib, o'zagi psixologa o'zi tuzgan programma negizinde "Здравствуйте, это я" degan tügerekning ismi. Şu tügerekka yuri 10-12 bola. Bu tügerek yılga 12 tapqir o'tkariladi. Bular bik aktiv şug'ullanalar. Hem indi bulardan tış men o'zimda mümkünlikleri şeklengen bolalar hem zo'rlar bilan individual konsultatsiyalar o'tkarам. Olar mında bik aktiv qatnaşalar. G'umuman mene şu tügereklerde yurgan bolalar o'zlari üstünde de şug'ullanıp respublika ko'lamida o'tkarilgan choralarda aktiv qatnaşalar dedim bitinde men. Mene şuşunday rебенок invalid bolabız. Valiyev Ozat indi ol yarışda respublika ko'lamida yüzük yarışında qatnaşıp birinci o'rinni oldi. G'umuman sho'ng'i yarışında o'rinlar olgan bolalarimiz da var. Biz indi o'zimizning rayondagina qatnaşmaymiz yarışlarda, respublika ko'lamida o'tkarilgan yarışlarda qatnaşabız. Mesela jengil atletika yarışı bo'ldi, sho'ng'i yarışına bardik, shaxmat yarışına qatnaşdik. Şu yarışlarda qatnaşıp so'ng'i 3 yarışda biz respublika ko'lamida birinci o'rinni oldik. Bu yarışlarga baru üçün bizning indi bolalar bik aktivlik ko'rsatalar, ulkanlarimizning de baraslari bik kela. Ondan so'ng yarışlardan tışda biz bik ko'p neler uyushtiramiz, bik ko'p konkurslar uyushtiramiz. Qo'llaridan gullar tama degan konkurs uyushtirdik. Bu konkurska bik jirliklerde başta uyushti bu konkursimiz. Onda bik ko'p mümkünlikleri şeklengenler qatnaştı. Hem indi jirlikten jengip chiqqanlar bilan rayon ko'lamida şu konkursni uyushtirdik. Hem o'zimizning bo'lmaga qo'l ishlari bo'yicha выставка ishlab qo'ydik. Yıl davomida biz avullarda uyushgan invalidlar bilan uchrashamiz, ko'rishamiz, oralaşabız. Şunday maqsaddan biz avullarda konsert qo'ydik. Mene şu o'zimizning mümkünlikleri şeklengenler qatnaşındagina mene şunday konsertlar Oqtanish bosh avulunda, Shigene avulunda, Yomalıda bo'lib o'tdi. Hem indi biz Shitkeda Shig'ig'ali deb Og'idil osha chiqib, Boshqirdistonning Krasnokama rayonina Jenjigit avulunda mümkünlikleri şeklengenler bilan uchrashuv o'zdirdik. Hem olarga bik matur etib o'zimizning konsert nomerlarimizni ko'rsatdik. Hem olar bizni bik jilli etib, matur etib
каршы алдылар һәм инде ул күңелләрдә якты изләр калдырды. Безнең бит инде районда гына, республика күләмендә шулай дип аңлыйм инде мин, марафон үткәрелә елга бер тапкыр. Бу марафонда инде безнең изге күңелле җаннар, без инде аларны алтын йөрәклеләр дип атыйбыз. Безнең мөмкинлекләре чикләнгәннәргә акчалата ярдәм күрсәтелә. Монда инде күп кенә акча җыела, әйберләтә бирәләр инде. Һәм без инде ел дәвамында утырышлар үткәреп, шушы марафонга кергән акчаны мөмкинлекләре чикләнгәннәргә ярдәм итүне оештырабыз инде. Аларга нәрсә кирәк? Операция үткәрәләрме, алар кыйбатлы дарулар алырга тоталармы? Менә шушындай очракта алар безгә гаризалар язалар. Һәм шушы гаризалар нигезендә аларның без үтенечләрен канәгатьләндерәбез. Менә инде үзебезнең шушындай актив тормыш алып барган мөмкинлекләре чикләнгәннәргә сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәхет, шатлыклар, сөенечләр генә телисем кала.